Boleh dia Será um vasto, foi logo para lá. Awak mangingo le Mangingo le itu pungor. Ai foi bem uma comas. Feiloaiga aku fo ile malo le au faasaina ngi aso ia me se fo ile kapo inga sio ka ko ku ka mama ki nga makua me se fo ile ngo fo kaloa foi fi au sos fa foi kaulang ia me se fo ka ko malo lo kapo io ka ko faiva fa fai ko mo ngi ia ba ngo fa fai fo ile ngo fo kalo fe nga ka ko ngu ia ma fa ma ia mo sil fia o lewa ile be sa bala ko ni ka nga luenga ia se kai mia ka o fi mo sili se mai au ngo fa ia ole ngi ka au ia ngau ko sisi la ia sa fucking oile nga luenga masang ia lo fiso leoleo ia la yonga vai nga fi ko ngoi susu nga fa piko ia o ngi sa ilinga ia ile sa ilinga fa se kas sa fu le ele vai nga fa ko leoleo lo sa ilia ia fa mau ngia ka fa ia fa iki pe su ila ko lo fa nga inga ia fualaau faasaina angi la di kula lima ka yao ia sa fa ki ngoi se nga luenga leoleo ia polos fainga i se ainga i ia fio ango Vaigaga ia sa nga i ko ia lau susu e leoleo mai la ko e au inga fa piko fu i fai go susu e ngai ia mama waini sil fale le ia ko ngona fio anga leo Vaigaga sa ma waini se ko fa ia ko kama ia ko kasi le tabaita o kama umai ko e vaole ko lima ka usanga makua ma o ngi uma ko e ila so kula fongo fa ma winga fa mo nga leoleo o le isi li ko lua ia sai fa ma mo sa ave foi fa sala fa pui ia o lisko kasi ia nga fa mo sa fa ma ngi so nga kula fongo o le kenge ia el vaole sfur valu ka usanga lusu lima ka usanga e lo yengi fa mo ke mi ma la ko ia ko fa sa mo wa ku le fale ia ma se vai ngor fongo sa fa ki ngol nga ruanga ngi ka ia o mea ko sisi la kuai o mea sa mo mai ila ia pa ale ile aisa ia le wa lo ile ngole le aisa ia fiku pe pasa mo sa ia me kong ngai le po sama yo pe palanga ngai kong le mea il vai masang le susu e ia o sa ngi faka wa e mama fa pe ku faka si pe pa ngai fiku e lua ke si mal ko luong kalama lua ke si mal ko luong kalama ku se velu fa ku pe ia pe lua fe di masela kulanga o isi me sa ma wa yo pe pa ngai le isa e ko lu pe pa sa ma wai ia ma la ma luanga pe ko sisi la kuai ia nga fo ia sa mo le skeo ya ke yo ngai fa ngai e fu e kalama ai la ko lo fa ye fo ingi so nga kula fo ma ave ko ngor kama pepa ila nga pa sa ma wo ko fo ingi si ia pulu ga ko si la ko ai ele mo se fanga le dos fa inga ngi ia ma se kingo kupe e fa fe ko se la full o mo su sengi no le ke sa ko nga sa ma wo ingo fo nga le sa nga ile leo ngi ia mangisio o me fa un po ngi po o me fa technology nga ia e laptop e fo ia drive e le drone ka si sa mo ai ku mai nga sa mo ngi ia mangisio o me sa mo i fale le lai la lo la fa su ai mangisio me ko kingo le ku sa ko isi mai la ku ai nga fa uri la ku ka ngi ka nga mai la nga ngi ka ya le ye me ia ngai ko fale sa fa ia ko le wa mai ko fa mai ia ala fa solo fa ka nganga mai moria o mai meia moria o mala so ngi pe mai fa ka nganga i moria nga o me ingo fualaau faasaina e pe on ko sisira mai ai ku fa ka si mai la ko ai lo se so fa masingonga ia on fa pe longo ia ke mi la ngi me nga sa ko mai ka ya o sa ka fa kingo su ngan ka ngan ngi mangingo me ia malei fo ile
information whainga pasi atu. Ia, ke loe o se update nga mai a pe mingei ia. Ai ang spesifik mele whainga siri mai. Ia ai whainga spesifik ngisi kei so kofi follow up. O le su mai sunga i su komsinga ke mingei o lo whengai ma. Fiko i kongoi vaenga ia sunga ia awa pāu ia. O le sosoangi vai sunga Mona Lisa. Ai o le update nga o le walau kungi ka ia ia. Ke loa pe whainga bongo ka ua ka sanga fuda kungu. E nga ia whaawau nga lua whaakasi man ka nga luenga. I whaamaumau nga whainga ku inga mai. Ia pole alawa sosoangi whaiong ka ku nga lua whaakasi. E nga i kao fia i le sau o le fualaau faasaina. Le nga kai a fianga wa ia. Ia o whangau fui kupua i kongo nga kua kungu. Ai o le se sosoangi nga pos whamkalanga. I ringi waenga le asu kulanga i male. Nga luenga Leoleo sa whakingo ngi. Ia, ai bakula wangoa pe ise visiti. Ola so sa i mai le mate i wa le papa tino le ngama le so. Ai suna lunga le ko to na ya ki te le Christmas. Ba la to to. Sa to sa i dinga la kan ni. Ko ma wa le na mai papa. Ko le mo si le le isa. Ia o taimo le mosin o le keminge ia e o ia se mau o le keminge e whaamau ni ai ua mwhai o mwhaki moinga kūranga le kūmona kū. O tūranga le hikilo i tanga luenga e masalombi a le sao mai i kūranga ka kōkora. A kūranga i o le whaawawā i o swainga ko i ma ki kilo le kāngalu. O ngā whea kūmu a le sao wā i e kūranga le fualaau faasaina. Ele já tem palmeira de não. Esse é o outro, não deixa a palmeira. Isso é isso. Esse é o meu trato com a rua. Eu pensava que aí tu lá mais te faz, ou tá se te causa e aí tá se o tu. Ela se dá o tu puder mais já na idoma. O Leoleo foi a mão ele foi para ele não né tu não mana dia ele eu tu lá mais tu na para no pau ia male ngata o ina ia ma foi na tu do ia pena tu tu Ia whawhai a mutasi. Ia msano ia o leo ka ko mulma umale whio lolos whainga mai ai Vaigaga le ka ua tese. O le kūranga fōreanga i lumon kanga rua. Ia o le ka o kuare mako ka whai sikia mako o wanga whio ko sisila ia. E le ngofo mako kanga rua i le sa ilinga umo whamaumona. Ia ma information umo whainga mako o ngā kaowhia pe whaikikia me rea. O le fo ima ke ngā rua whakasi mo isi a o ngā malo e pe o mea waalele ulanga le wafu. E ia sikia rea o ngā. Ia vai mai vaenga whai o ngā. Kei pe o le sama. Ia waalele. E lo fo i o le mau ke so kai fo. Ma le mako ingiska e pe o ngai ingiska o sama. E le ngisi fo kai whau pe o ko whaolongo i fono. Ia kulanga umanga a whakino fo i ranga fufona. E reo kau fia i mako kau whai mako ngalo. E ngā ia a o mai fufona ko pena. I kulanga i kau o maoro whangasoro fo ia o mo whakopo. I le ko mai fo i ngā ia si kia le. E i roa leo whainga bua. Ia o fia ngai fo i male. Mara susu inga mga upu i o mo vai fo i o kere fo i a me whao po mi pe o me i o whao ngau kusi sila kua. Ia o kere fo i uma i o le mau ke sa iri a uma wha mau. Ia o isi fo i ngā mea le mau wai i a leads and whai no wha o hoi pios whai ngai. Mai mau ke le malo roa ngai kusi sila kua i a. O le baua information whai mako se vei masa. Ia wha kino lo mako i a. Uranga ela kula fongo whakanga inga whakingo mako swa inga i leka ini marefe. A kuranga i rwanga duan kanga duanga Leoleo, rwanga le wafu pio custom le vale. Ia o le ai whaua wan mako ngā lu whakasi, a fongoa.
E foi isi la ko fo nga siki e foi la ko o ma. Pesi si me fi fa ko. E to ala tu langa fi fa po ile fasili le I so swangi po ile capability ma capacity ole kanga lema. Ole so swangi an malo New Zealand le awala mai ia le kako kai fauli le fa ngai ele office Leoleo male office kiuki o mai ta joint program le K9 o le fa isa wa amai ai la loto kalami la balea ia ngisi fo o masini e so soani le il Vaigaga le o fai ia ngaluenga ia o masini ngai fai nga read and masini ia o ko making a read and masini ia po se nga koki po se fai foi singa kangaka masini nga ko ina mai malo music e ka wala mai lalo le bloke ki le al K9 ia ai ka kongon ka nga luenga o awala nga e so soangi fa fai mo fi e ia ma so soangi le kula o ka o pi so nga o so nga kula fomo le afia ia fala faasaina o mai o sina vai nga ki fa do pe mo tsi So fala o dia sana. Lua e quando tu já tô falando faasaina com isso. Ia. E te ga so nga kula fomo e afia ma so nga kula fomo e au ai nga luenga pe o posisi ni ka o so kula fomo e afia ni ka ia. Ia. Amona na sanga ole license plate o te mai ka o kuna ka ko wa le sika ko pros ka mo sila ngai le funga mo wai Vaigaga le mo license plate ko ia fake ones le sa fa pe se ave su pe fa fair ona o po ai fa tino ino po menga issues mai le LTA po ni me kai la o le lo ko va e lo wa ye fenga mas update or tu la ngale as a concern for yo ye Moro a sidi ku se ma kulanga le ka ba ngi kulanga na le press conference ka wai ya ile isi wai na pa plate ya ma mo ai inga wa fa ki ngo su nga tanga runa ele o fa ma ngi ya yung number plates nga mai ka ko official I vaitele o number plates ya o number plates ya nga create ka ngi fa so kula fu e fa ya la ko am yo nga fa so kula fu no fe wa I ka vale fa so kula fu e la ya pi ka vale mo ko me ni o ka vale ese number plates la fe wa ele le senia o kulanga nga wo iso nga kula fu mo fa ki ngole e ka ka yero o fe ngai ma kulanga le kulanga le isa pati le bole information ya le ku ele o yese kulanga pe na wa fi ka ko official le ke le Fengo number plate on sila fi. Sitting here to lava pe ole loli le to I le office ole loli nga le ia uma ia telemetro tino isa mai le radio ni taya. Ia loli ko vai ko mo se loli ko nga lai nei sa mai. O ke le o me ia foi kanga mai no ia pe o me ia se dinga ka o ma ko ki o isi o menga ma ko mai pe wale va ngai fa ia la mai pe fa wa ia ma lo na su va pe o la me o ia ai ko mo isi ma ko ka ko sa o ko fa fo ia me ko ki no ai Na ma faina to value winga le tele o me to tino isa no yo. le fa na mo se ka Ile tu langa le o pe o fa tele ina na to so tu la ko me ia to fualaau faasaina. Ia ole ma wai voice si sa fa pe na na Tusitala I tua mai le taimi le ai le fai ai a sumalo e se le sta ma sa mesa Tusitala ina se sta ola se tu ala lo le officer ko Leoleo le tanga luenga famasinonga man famasinonga ile process le o le Tusitala ina ai mai se la to ia e tele la ko records o so tu la ko no nei tau fualaau ia after ia o kulanga ia le position a Leoleo pe a ka fia ka ki si e mo ki finga o me nga ka fia pe se ia uma na pa masigo ia ai e o molonga foi le rimana le skala o se ki ya so ka fia ia mo le fa masigo ia o fa masigo la ia le manu si ana fa nga kala I ko ma fa o ka fia
o mako keisi uma e a fi fualaau faasaina e maintain ana mako finau kau fia pia. Papapapon ka pula. O le kamare renga kakala i kua ele o Christmas. Le kau uma Christmas. O kamana sa iai fo ia ngi kai au i whane rea. But nere i naua koe leo kemi naua koe nga kau wai mako kau ngā kua e isi. Wa ngā i se ma whale ai mau i ngā wali i. So ole whakawanga i si usore le solo i kua siri di sau kong wai le no ke le maro roa sa i di ngoma i le kulanga le me le wanga i kua o ngō lawa i loa o lawa mai le olo inga mai le e kakau ngā mai kukung ka unga fia ma mai kukung ia le ala palo so la to le ale so wanga i si sau file mu mo o lo file Ia no ala lo nga si konsina na mai le i ona fa ai ko ni na i fa mo ki e na nga lo mai sa i dia e disi e so na mai lo to sa o ke lo mo si la fia o mai nga mo le so fa rotten project a o ko le pa a ko i nga la wanga i mi o le morianga a mino le morianga nem ka fia morianga i na ka fualaau faasaina le nga ma ko i na ka lai o ke mira ngi ai pe ya lai mo ba mo ia le ori le fai uma fa ki mo me kai le fonksimo sa fa tino me le Tusitala Wala tu ma Tusitala vai tau huna no mo dia mai ia no ma tala i tua ele i ko lo ina no ia ke ni o la wa umanga ba kuma ko wai o process nga i ka ki pe de fonksimo la to me fa tino la to su en la faro to ifal ia al marco ia o ma ko fa sa ia o le ta no fonksimo tusa ma kulanga na ko fa ara ka kia era i o ia la ko i na suranga o wasa to ko si sila i le maluma sa parti no susta Olha se tanga ai le matanga duenga Leoleo pe Leoleo o fatu tula ia le afoi le soltula fono le mawai ia fualaau faasaina ia ai pe o le winga le festival le tūlanga le o faasalanga e ono ia se tō talusanga fo ia e ono toe review le tātou tūla fono ia mawhai ona si itia i lunga le awha pia o le tau tena unau i tāo file le tuena so tūla fono Ia, i whawhtai mo le whawsili o le kūlanga ia i whasalanga lau ka oko i kongo le tūla fono e whai a singa mau lunga ia ai o le tūlanga fo i pe fo i tausi la piam ka upu ia a pe a ngā i whamasinonga. Ia o le tō tele o i latou ia e tawhia mai an tanga luenga i son ngā tula whono ia. E o lai ele latou ai ati tau e presenta e legal council. E tele fo i lava enga e presenta le legal defense councils. E mafua e o na ilo e whamasinonga i o tūlanga o faasalanga i tuina atu. Ai ato sisila le kongo kula fongo le narcotics. Wa makwa i maulunga ia imprisonment sentences la i tonu. Ai e fua umana vai ia ile ilo fo i whamasinonga i teimi whaanga solo ai ia mta upuia. Ai o nau ta inga ia mtanga luenga ile tūlanga o faasalanga ni ia awai mai mautai me umienga i kokongo whatuipui. Ia ai le o iei whasenga luenga i kau whai ai awai le ngaka i ngā sa ile mtanga luenga. Ia ai koe fo ia kuala i whatuipui. Ia ai e kau fo ilanga i nisi vaenga i kikilo iei. Ia ele ngaka i li kausia ingo la ko le umi o kausanga i ngofo i kungo whatuipui. Ia a opol kalame fo inga ia koe fuaka inga ia la ko wola e fulikua mai e whaonga ingo ngei fualaau faasaina. Ai tūlanga na e whaamamingo akule ia whasalanga le konga kula fonga. E mōlunga ia ai fua lilo i lunga whamasinonga pe au ke me atino ni tātou. Simon muri lava. E i tau
O mau se tō whaamau le tō tele o tangata ng whaina mo lia, particularly Leoleo le Isa, in the last 6 months or 12 months, and also are they most first offenders or are they re-offenders? O te minei le kako whakatanguanga le mwhaio na awatu, pai mwhaio na provider from Kanga Luenga, ia pe a mai a fwoi ona, whai le tū whatisinga le mātou vai ngoli stats, pe a wape tāsanga ina le a vai.